Lakhipur online putok saba September ki tang kuntaruk irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maruiba Pao. Nehru College Poilapul da banking sector da career ki khudongchaba singi matang da orientation program pangthokre. Sagnai raba saisakpa Jubin Garg laikidabagi matang da SIT na thijinba hokre. Bodoland Territorial Council BTC Mikhal ki vote masing thepagi thabak ase pung nipan dagi hauragani. Sairang Kolkata Express ki Lala Bazar amasung Jamira Station da stoppage thamkhre. Naharol Sahitya Premi Samiti Imphal na Buddhi Chandra Hisnambada Lisingani kunmangagi Jananata Hizam Irabot mana piragani amasung ICC na nupi ki Cricket World Cup Lisingani kunmangagi schedule authokre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Nehru College Poilapul ki career amasung counseling cell IQAC na sinduna banking sector da career ki khudongchaba haiba hiramda orientation program mangarang pangthokre. Thoromasi ki pandamdi mahiroi singda graduation loiraba matung banking ki lamda leiriba thabaki khudongchaba lambi singi matangda khanghanba amasung lamjingbani. College ase ki principal Dr. Subhajit Chakraborty na mipama poiduna pangthokiba thoromasida State Bank of India gi makok thongba miyoi sing mingoina pallabada SBI Officers Association Silchar Module ki Deputy General Secretary Sri Bidhayak Bhattacharya, SBI Lakhipur branch ki branch manager Sri Biju Kumar Singh, SBI Officers Association Silchar Region ki Regional Secretary Sri Mani Kanchan Bhattacharya, Chief Manager Compliance and Risks Prasanta Kumar Das amasung Manager Compliance and Risks RBO Silchar Subroto Dev Sarujaki. Career amasung counseling cell ki convener Dr. S. Merina Singhana taramno pugi warul piki aduga Manipuri masangi assistant professor Miss Sanjita amasung history masangi assistant professor Miss Rajashri Peguna mahiroi singaloinana lakliba mithung singbu ikai khomna board ki masigi tungda dais da phamliba singna gyan wakhal losing amasung mangal gi kudam oiraba maira chukhat ki thoronggi maruiba saruk orientation session adu State Bank of India ki team na makha chathaki makoina mahiroi singda makoigi mamal naidraba experience sing phongdoktuna tahan ki thoronggi aroibada Dr. Mahoya Roy Karmakarna thagat wahai phongdokhi. Saknai raba saisakpa Jubin Garg na manung matam chadana laikidabagi thodok adu thizinanaba Rajya Sarkar na semkiba akhanaba thizin kanglup SIT gi kangbu amana ngarang North East Festival Silang liba Siam Kanu Mahanta gi Guwahati gi Gitanagar da leiba mahaki yumda thizin bagi tabak chathakre. SIT gi kangbu asina ngarang Jubin Garg katinaba Shekhar Goswami gi yumda chatuna epao lokre aduga Jubin Garg ki manager Siddhartha Sharma gi yumda su thizin bagi tabak chathaki hairi aduga thizin bagi tabak asida karigumba SIT na mai paktrabadi CBI da muk sinagani haina CM Himanta Biswa Sharma na phongdokre. বিভ্ৰান্ত নিজেও হ'ব নালাগে আনকো বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক এছআইটিয়ে ভাল কৰি তদন্ত কৰিব আৰু এছআইটি যদি কৰবাত ব্যৰ্থ হয় আমি সিবিআই লৈকে হলেও পঠিয়াম গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট যে আমি হিদিনাখন কি ঘটনা হৈছিল তাক আমি বিচাৰি উলিয়াম আৰু তাৰ Bodoland Territorial Council BTC Mikhal ki vote masing thibagi thabak ngasi yupung nipan dagi hauragani. Council asigi mihut nifugi damak vote masing thibagi thorang asi asoyangam thoktanaba Bodoland Territorial Region BTR ki jila manga Kokrajhar, Chirang, Baksa, Udalguri amasung Tamulpur ki administration na sem saduna laikre. Masina mirep chahum gatara taruki rajniti ki marai baklep kadori panbayai September ki kunithoi da pangthoki ba BTC Mikhal da chada humbutra ni panda samik mari ani ki chang da vote thadana ki. North East Frontier Railway na miyam ki kudong sana na bagitamak Sairang Kolkata Express train asi Lala Bazar amasung Jamira Station da stoppage thamkhre. Lala Bazar Station da ngarang pangthoki ba thoromamada lamding dagi lakpa rail gi Deputy Commercial Manager na asangba piral haiduna train asigi ahanba stoppage adu haudoki. Thoramadu da miyam gi maiki dagi tongan ba dabi sing yawba memorandum ani Commercial Manager gi khutta sinaki. Dabi sing adudi Algapur Station da Rajdhani Express nataba atai arapada chenba train singi stoppage thambiba amasung Silchar Bhairobi route da passenger train ani chelhanbani.
मथंग चाही लिसिंग अनिगा कुंतरुकी कैलेंडर खरदा राशिगी ओइना चाहीगी अराकपा चटखिबा अमसुंग लेमहोबगी खेनबा थेंगनरिबासी कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड ना मचाक पीबदा याउदे हाइना कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड की सेक्रेटरी जनरल सोराइसम संजित की चेरोल अमदा खंगलकली चाही लिसिंग अनिगा कुंतरुकी अफोंगबा कैलेंडर खरदा कैलेंडर अमगा राशिगी ओइना चाहीगी अराकपा चटखिबा अमसुंग लेमहोबा मसिंगी मतंगदा खेनबा मियामना थेंगनरे मसीदी कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड का हिरम अमतदा मरी लेनदे कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड दी कैलेंडर अफोंगबा सिंगदा अमदी फोंगदबा कांगबुदा साइंटिफिक ओइबा अचुंबा थबान हराव कुमै खरा अमदी अतै अतोपा मचाक खरा पिजबा कक्तने कैलेंडर बोर्ड असिना पीबदा याउदबा अहेनबा अतै मचाक सिंग अदुदी कैलेंडर फोंगबीबा सिंगना तोंगाना हप्सिनजबनी अदुना कैलेंडर फोंगबीरिबा सिंगना मियामदा चममनगदौबा सयेतनगदबा यारिबा मखै थोक्तनबा अंगम्बा थाक्ता होनबिनबा चेरोल असिना मखा तारकले लद्दाख मपुंग फाबा राज्य ओहेनबा मसुंग संविधान की तरुक सुबह शेड्यूल दा याहोनबगी चथखिबा खोंजंग अमदा ngakse lanmiga bungdabagi thodokta mioi mari sikre amasung marfu hena asoka pannangkre thodok asigi matung tarakpada ngarang sagolse namita लेदा कर्फ्यू थमजिनख्रे अमसुंग मियोय यांखै हेना पुलिसना फागतख्रे थौदोक असिदा खोंजंग लोइसिंगना बीजेपी के ऑफिस अमसु मै थादोखि प्रोटेस्ट असिबु लुचिंगलिबा सोनाम वांगसुकना महाकि चरा हेनबगी खोंजंग लेपख्रे इंग तपना लैननबा मियामदा हाइजख्रे होम मिनिस्ट्री ना लद्दाख की लुचिंगबा सिंगा मखोयगी डिमांड सिंग अदुगी मतंगदा खन्ननबा अक्टोबर की तरुकता अवांगबा थाकि मिफम अमा पांथोकनि हाइरे नाहरोल साहित्य प्रेमी समिति इम्फालना चाही अहुम लेरगा पीबा लेमजनिंगाई ओरबा जननता हिजम इराबोट मना लिसिंग अनिगा कुनमंगा की ओइना सकनारबा एबा बुद्धिचंद्र हिसनामबगी इरान याइदा हाइना मिंगथोनबा वारी मचागी लाइरिकता पीरगनि हाइना लौथोखरे सेप्टेम्बर की कुनमा थोइदा फमकी बलुपसिगी एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफमना मना आसी बुद्धिचंद्र हिसनामबदा पीननबा लेबनखिबनी मना असिदा सेलवेना लुपा लिसिंग कुन साल साइटेशन अमदी जननता इराबोट की सक्तम की मेमेंटो याउरी मना असि लागलिबा सेप्टेम्बर की कुंट्रा लंगथबाल कुंजदा लेबा डॉक्टर कमल लिटरेरी कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकदबा चामगा कुनमापन सुबा जननता इराबोट की मपोक कुमन थोरमदा लांथोकनी नुमिद असिदा डॉक्टर कमल लिटरेरी कॉम्प्लेक्स दा साकलिबा मेन बिल्डिंग की अहानबा मथोलसु लंगथबाल केंद्र की एमएलए काराम श्यामना संगागनी निंगसिंगबा याय जननेता हिजम इराबोट मनासी जननेता अमसुंग साहित्य बुनुंगसिबिबा मियामना अंगम सेनफम खाइनरगा कचबा साहित्य की मनानी मनासी लिसिंग अमगा चमापन मरफुतरा तेरेतगी हौरगा चाही अहुम लेरगा पीबा हौरखिबनी मणिपुरी लोन द इबा साहित्य की अवांगबा मगुन चेनबा क्रिएटिव माइंड अमसुंग ह्यूमन वैल्यूज मपुंग फाना यावबा ओरिजिनलिटी लेबा सैरेंग वारी मचा उपन्यास ड्रामा साहित्य की हिरम सिंगी रचना नैनारोल लमकोई वारी पुंसी वारी अमसुंग साहित्य की इतिहास नसिंगबगी मरमदा इबा चाही मंगा की मनुंगदा फोंगबा लाइरिकता पीबनी लिसिंग अमगा चमापन मरपुतरा तेरेतगी पीबा हौरखिबा मना असि सकनाइरबा अइबसिंग थांजम इबो पिसक हिजम गुनो लाइस्रम समोरेंद्र थोकचम इबो हनबी अमसुंग माइबम नबोकिसोना चिंगबदा मना असि पीदुना इकाई खुमनख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डीसी श्री कृष्ण कुमार गिलमजिंग मखादा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल मरफुतरेट सुबा बटालियन सीआरपीएफ अमसुंग चनीगतरा मंगा सुबा बटालियन सीआरपीएफ ना खुसमनदुना ngarang स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की सरुकमा ओइना जिरीबाम रेलवे स्टेशन दा एक दिन एक घंटा एक साथ हाइबा सिट सेंगबा की थरोम मंगरांग पांथोखरे चाही असिदा लेबाक सिनबा थुंगना पांथोखलिबा ख्वाइदगी चौबा लुनानबा की थरोम असिगी सरुकमा ओइना पांथोखलिबा थरोम असिना जिला असिदसु गार्बेज फ्री ओहेनबदा मतेंग पांगलगनी हाइरी ICC ना नुपी की क्रिकेट वर्ल्ड कप लिसिंग अनिगा कुनमंगा की शेड्यूल लौथोखरे टूर्नामेंट असि भारत पांथोकनी भारतना अहनबा मैच सेप्टेम्बर की कुंट्रादा गुवाहाटी दा श्रीलंका का सानरगनी टूर्नामेंट असिदा पाकिस्तान का सानगदबा मैच कुदिंगमा कोलंबोदा ओइना सानगनी फाइनल मैच नवंबर की तांग अनी दा पांथोकनी फाइनल की सानफम भारत की नबी मुंबई दा लेबा DY पटेल स्टेडियम नत्रगा श्रीलंका की कोलंबोदा लेबा R प्रेमदासा स्टेडियम दा ओइगनी फाइनल की सानफम असि पाकिस्तान की टीम ना फाइनल की क्वालिफाई ओइबा ओइदबगा मरी लेनगनी पाकिस्तान ना फाइनल की क्वालिफाई ओइरबदी फाइनल मैच कोलंबोदा पांथोकनी अदुगा अतै टीम ना क्वालिफाई ओइरगना फाइनल मैच नबी मुंबई दा ओइना सानगनी हाइरी
Energy Healing Center Rongpurda computer gi matingna anauba amadi ariba anabasingbo computer gi matingna layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matingna makal makhagi anabasinggi report lawthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhana amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawtokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layeng ga yarakani loinana matam sangna hu chenba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chenba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leijare Silchar Rongpur Part 2 gi stone crusher manakta leiriba Energy Healing Center da ngasimak lengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobiragna bakhanganjari Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasarna Puthokpa Lamdamasigi Laihaudigi Thokpa Cheng Ranjit Amadi Chengi Yamna Chingba Lakhipur Fulartol Poilapul amasung Silcharda condition kharagi makhada adomgi yumda delivery pinabagi khudongchaba thamjari khudongchaba silaunabagi damak mobile number 96138531227 natraga 94354055527 number asida order tawbiba yaragani adomna leibiba cheng asina lomi singi sandan lambi oibata natana samasa sigi senmit londasu chauna mateng oiragani haibagi thajaba thamjari paujenjariba Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasar Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba pau amukhanna Nehru College Poilapul da banking sector da career gi khudongchaba singi matangda orientation program pangthokre Sagnai raba seisakpa Jubin Garg laikidabagi matangda SIT na thijinba hokre Boroland Territorial Council BTC Mikhal gi vote masing thepagi thabak ase pung 9 dagi hauragani Sairang Kolkata Express ki Lala Bazar amasung Jamira station da stoppage thamkhre Naharol Sahitya Premi Samiti Imphalna Buddhi Chandra Hisnambada Lisinganiga Kunmangagi Jananata Hizam Irabot Mana Piragani Amasung ICC na Nupi ki Cricket World Cup Lisinganiga Kunmangagi schedule Authokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare